kuthimwa wiva na indi muthenani wa umundi ethawe baraka wetelete nuwata ethawe mboya withitwe wiboya no wikwata muthenani wa umundi kana kubikia na kusongia. Ninaitwa Veronica Siombua Willy mutwese kilungu cha twathimwe na karibuni sana tukwateane imwe okuma oyu nginda bamwe ndoni wa saa monza na indi sani yeye ambeteli kandini wa praise and worship team kanisa ya kumukumia na kumutaya mwe yi vala tukutha tutongwe we ni praise and worship team ya kanisa o wa ATG Deliverance Machakos Chapel na itina wabo wetu kwete wa Ndeton Yangai ni Reverend Eunice Lazarus na indi itutavya Bishop Aiba nondo nesi ingi mo kwa sia you can't wait kuona Bishop ndio wa kilungu cha twadi mwesa isu na ndio kwitha itutavya Bishop weba eobandi ni kanandeva no na indi karibuni sana na indi bamwa msamonza nitukwitha watilika ndini wa launch album launch yakwa yeta wa mwiso wa mundu na indi uketho yigwa tobikite mwiso ni kuya pauyu ubikite mwiso nibonga yuambela sia mwe Yesu nataiwe kwa undu koseka kanda ndukeyuwa ndukanywenda wa nduka give up on ngai waku kana wambie kwitho na plan B aje pauwa bikamwiso nibonga yuambia nitukithwa na ini maitu kuma ukambani ala tukithwa ti tani ya mwiva muthanani wa umundi na tukabikie kuboyo ali muthukumu wa ngai na tukabikie kuthaitha mwe kwa hivyo karibuni sana ala muhimu si na mwiva kubika na mwima withu lukoni mama sako ni karibu tukabikie kuthaitha imwe ala tutekwateane ane physically karibuni sana ndini wa online na indi ngai na mwathime nena nenya na icho ndini wa Facebook ya ATG ya Bishop Lazarus Musyoka kana Mutongo TV live ndini wa Mutongo TV na live pia ndini wa Facebook account ya Bishop Lazarus Musyoka na pia sasa ya launch tuikiwa live ndini wa Mutongo TV na ndini wa account ya Bishop Lazarus Musyoka. Karibuni sana wana praise and worship tukabikie kumuthaitha muyai. Asanteni. Oti umezuopi taidhamwe ediano tatano ando watano umwe twendo taidhamwe twendo taidhamwe twendo wale kubika suo ni kuoko kwa mwe ni kuoko kwa mwe na kuoko ni kukukua sema ino hakuna kama wewe hakuna mtu kama wewe hakuna mtu kama wewe baba wewe baba uliokuweko uliotakaye kuja hakuna Mungu kama
munene na wi museo ni muthaitha umuthi. I give you all the glory. Ninaomba tukainue tu mikono tupe Bwana utukufu. Usiombe ombi lingine. Ambia Jehova, I give you glory. I give you honor. Ninakuabudu, ninakupenda. Nimwendete mwiyai. Ukilia wasia wako nene na mwili. Uma Januari kubikasuone kwa Yehova. Uko na kila sababu ya
I come with open hands to the altar where you stand. No other place I'd rather be than here in your majesty. Here in your presence I find my peace.
mpaka siku ya leo. Wako wapi wa mama na wazee na wanarika? Waambie Bwana ni asante. Waambie Jehova nimekuja kukuabudu hata pamoja na mateso, pamoja na magonjwa, pamoja na kilio. Ninainua mikono yangu kwako. Nimekuja niliabudu jina lako. Nimekuja niliinue jina lako. Wewe ni wa ajabu Baba. Ongea na Bwana kwa nyumba hii. Ambia Bwana nimekuja kulitia jina lako. Nimekuja ukanirehemu. Nimekuja nikapate nguvu mpya. Nimekuja Bwana ukanipiganie. I have come to honor you God. I have come to glorify you Master. Jehova, Jehova ya kanabeda. Ninaona watu wako na mioyo ya shukurani. Kuna watu walitarajia kuona siku ya leo, lakini wengine wamezikwa, wengine wamebeba magonjwa. Bwana amekubariki na mikono. Walioko hapa, walioko kwa runinga Alame TV, unaweza inulia Bwana mikono dakika chache, umwambie ninakupa utukufu kwa matendo yako ya ajabu Bwana. Niye mwenye yaona ungetaku, yaona ungetaku. Ninasikia sauti za watu kwa nyumba hii. Kamo ambia Bwana ni asante. Niye mwenye nimobea, nimobea, nimobea. Shalabala baba bosia rigimini mina makotaliema. At least anasema tukanyenyekee mbele zake. Anatafuta wamama ambao wataingia kwa nyumba yake na moyo wa shukurani. Maza muzie ulawisilite kiyo nikana akaukilie no dhaithi. Anatafuta Daudi, anatafuta Daudi siku ya leo apatikane. Amwinulie mikono, amwambie ni wewe tu. Yaona ungetaku, yaona ungetaku. Yaona kaitaku, yaona kaitaku, yaona kaitaku. Tumukilie twaona kaita. Oh, yaona, yaona kaita. Mukililie moko mwedi yaona.
Naende musoa witu wako lilikana muthenane wa munthi alamo tuswa ICTV ni kana online uma savule we wayana yemwene 18 na musoa wa miongo eli na ina savule wayana yemwene 18 na musoa wa miongo eli na ina na wasi ataho oni wo muthena ula mwengai usaubiti nitutanei na kwigwa moyo nundu waguo twase amen nimeana atamena moyo haleluya naende ni mubea nundu wa ala mwende na utambanya na itu ndini wa Facebook ala mwende na utuma comments yenu ndini wa namba ili 395 nino na messages yenu na ni mubea muno naende bitikili yu munkani someo nini nikenda tukakwate mutuku muwanga yulo kwitha itwete maandiko matheu nikenda tuende na kwathimo naende Mundui James Kavemba ninakuona waite tuko pamoja tunakuja Kinara kasi tuko pamoja Nairobi Westlands ongea kasi ni mukishidia kasi following up ni Ovalumbo Mumando ongea kasi Nikolai Komarok Jafeth Musioko kwa suka present Benedict Kivuvena kuona waite on my way I can't miss it asante sana na karibuni sana naende ondela mwende na kutusisi adhimo imo nopio naende uketha wina prayer request not mwendeno wa page ya Bishop Lazarus Musioka kanondeno wa Mutongo TV naende Reverend Nukidho Boya mabata menu onde naende baya mwendono wa saa monza na kaindo saa monza na nusu ni watu kudhatili kandini wa album launch yakwa ikwitwa Mweso wa Mundu naende alateba kanisani nimeana meo ni promise mayenuka after service yetu ikala asanteni sana na ngai imwadhima Mundui Pastor Evans nduko tuthoke si Reverend Pastor Evans kuja ukaribishe Reverend sina hiyo mafuta sina hiyo mafuta Amen. Bwana Yesu asifiwe. Dokilie moko kediando. Amen. Naomba tukasimame kwa miguu yetu. Alafu ambie jirani yako leo tuko hapa kwa neema ya Bwana. Kedia mundu umwe batwe banu ndwangai. Nendo tembe banini okeria ndo atano metwe ba Mutongo TV. Tuivae tinji nundu ayoba. Kila mtu kusimama kwa miguu yako kama mtu kila mtu simama kwa miguu yako. Nataka tukakaribishe referend. Na tutaucheka sisi kwa njia ya kipekee. Amen. Nataka tukainue mikono yetu kila mtu. Sema Bwana Yesu, ni asante kwa upendo na uhai. Naomba ukatumie mtumishi wako ukanene na moyo wangu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Piga makofi ya shangwe na vigelegele. Piga makofi ya shangwe na vigelegele. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kama kufika hapa, ni mkono umbali tumefika. Oh, sijawarai hawarai. Oh.
umeni ainja ni mkono umenibeba, umenibeba, weka mkono umenibeba, ni mkono wa Mungu, sema umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu, umenibeba. Hebu weka mkono wako juu namna hii. Tumebebwa na mkono wa Jehova. Weka mkono mmoja juu namna hii. Tumeona wema wako, tumeona fadhili zako Baba, nasema asante. Tumeona wema wako, tumeona fadhili zako. Weka mkono Bwana, nasema asante. Kanisa tumeona wema wako, tumeona fadhili zako Baba, nasema asante. Asante, wewe ni mwema. Asante, asante, tasema asante. Inua mikono, sema asante. Asante, wewe ni mwema. Asante, asante, tasema asante. Asante, wewe ni mwema. Asante, asante, tasema asante. Asante, wewe ni mwema. Asante, asante, tasema asante. Nasya kunia mwe imoko maseo sitwani ya Yesu. Ngemi kwa Yesu, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata iwe Yesu. Ndoma mutongo TV. Alama tusia isi. Alatu ili kanisani. Alama kwa TikTok. Alama kwa YouTube. Ni mudu cha monouda idini witu wana. Na wahumu ndi. Kwa mwene nyu. Na kutukwana na tukwari mwaso. Kala ini. Iya mundu ikala nesa. Ni binda yaku adimwa. Iya mundu ikala nesa. Isani yabika. Isani yoyi. Adewe Yesu. Kuni na mudhocha. Inita wa Reverend Eunice wa Lazarus na kumaba ya wamu ya hii nyongo museo ni mutangiye ni musumbi wa dhayumba kwa na ili ya ungu wa Bishop Lazarus kula tunake lakini tuinake iya mundu tuonake tuinake
uwa na kwa tuinake na tuinake mana tuonake na tui chou lakini no says wala a commission nje ya taifa letu na tutungia ngombe ya nundu wa kweli. Wambona bana twikiata no tunena ni setabya mundu no tunena ni se ndi zora wanyani nyoka twire wanya twimeana twithionde ni kana kila mundu hathimwe kila mundu akuma nyumbani yangai muthenani uko mundi ngo yake ni kwithia ineki wabinya ni mwe kuma nambe yora wanyenye ndiata wanyakikamba Veroni gomo ni wabanga umbikane lakini no ngwizi wamanyono ngwikana kewe lakini ngaityo we museo ndeto yonde ni ya mwenye wewe na aliga kisu osa na kikamba na wewe na weta na Kiswahili bendwane na chao na yini ngutu kuigata lakini nini singa ino kuthi utwikanesa hata ewe Yesu na yumona mwanzisi umane mwimbikia wia
ngaini wamenesi. Yaani unaona pesa la TV ni kutoka nya live ni kitu cha kawaida. Mutongo TV mudino mama ni ninyo. Ana mama mutongo inomewe waze wa Yumis Lazarus. Na ngarama ya mwene tia kwa. Ngaini wibie ngarama ya u. Ngaini unebiye chao. Bishop Rabia mwaka huu ni mwaka wa kusi na nyinyi ni kusi haina mikia chama waza kubangia zenye ndio na mikia mwako maneno ndio jamaa kutoka TV live tena dakika ale Yesu ni ndio kusi bana na ngai kutonya maundu onde na mina nesi tiele ya mwako onde ndani tangaza ngayuni wako ngai no kuthi kwikanesa wala wina mwikio ngai no kuthi kwikanesa wala wina mwikio ngai no kukiga nayo wako wala wina mwikio ngai no kuthi kubosia wala wina mwikio wewe sia ngai kuthi ubingwa wala wina mwikio wewe ngai kuthi ubingwa no kose sindu siaku mwaka huu tukadala utabonete mweai mwaka huu tukadala utembo mosie mwaka huu tukadala ngaya tasungi itemboya siaku tukiitambua ya Yesu na chao tuisome Biblia ya Marko kipindi cha 5 na mstari wa 45 yolo mundu mukoko mani kumekwa siayo au mawani chao au mawani ndakabe tuisome kwa Marko kipindi cha 5 kwa mstari wa 45 na kwa hiyo mundu mukao ulao mawani ndakame maana mabase mundu mukao au mawani ndakame ibinda ya miaka 12 na maru monone ne ayiti na ngitasio leila wa inasio na dai kaba ona vanini ili aendelea kuwa na yeye wa Yesu alika kudune etina na akitambua yake nundu aise na kita oneni onongwa yake ni kuhoni ndiwe ni muima na oyundo ya takame yake yangala na ewa mwini wake kanani ni waboa udhini wake na Yesu amanadeni wake kanabinya ni wauma kwake eti wa endune na kulia nura wangita siakwa na amaniwa make mamuya nuko na uwe kwa manayi yogo bibinya na kuwe kulia nura wakita na sisi angalisi onde nikana oneloweka unusu na ula mundu muka aikia na kutetema hapa ni undu wekwa oka na hapa nukandi mbe wake na mutabye gugonde na kea mwea mwitu mwikio waku ni wakubosia dina ubo wili uwe mwima utenda udhini wako hata ya Yesu Yesu amuya mwetu mwikio wako weka hata kubosia tunayaniza na peu Yesu amuya mwikio wako weka hata mwikio wako ni wako bosia maana kama asia nini sisi tuesinge wale no ya kibetike kana mundu mukoyo wo wani ndakame na mundu mukoyo obu wani ndakame ya
hata we Yesu penzi ilanzio ya kumando otethio na nzilanzio ya kumando otethio ni kwa mwe Yesu Kristo. Haleluya. Nziletu mundu tonyo kwa otethio akatetheka ni kwa Yesu Kristo. Sisi mundu mwe utethio waku uma kwa mwe Yesu. Haleluya. Mama huwa mandi otethio kwa ndu wawe. Esi ni meo mutethia. Esi ni meo mubosia. Esi ndakame yake ni kweka kuma. Lakini houndu waende ye na kuthi kwa ndu wawe. No wanda kame yake yaende ye na kuma. Athi kwa matagitali alame esiwe ni maseo. Alame esiwe kana condition yake no mami bosia no mamu nenge ndawa hika eka kuitika. Hindi akijie kwa nangambesa siyake sionde. Datai wa Yesu. Eka chonde kila wayeka. Endi animiti ya nenga na waibinda yu. Nikana hanywe ndakama yake yeke kuitika. Ni wanywe mitisu lakini ndakama ni hende ye na kuitika. Kitumi nundu mamo suwa mandi otethio balo tauma. Ada wa Yesu. Mandiko mahasi yaka na nimu umanie ula wenda Misili kumando otethio. Misili bayi otethio uma ako. Misili bayi nsianzi osuma ako. Misili bayi dhayi uma ako. Misili niku ya kwa ndoawe. Misili niku ya kwa autakiunya. Misili niku ya kwa alama nenga na amiti. Kuku yuma otethio. Otethio wa mundu uma kula kuingai. Hata we Yesu. Mama usuwa amandhia utethio lakini nao kwata. Ni kwithia amandhia na nsia ila itayo. Nendani kukulia mudhanani wa umunde. Wimanda utethio waku na nsia iba. Wimanda obosio wadhayo waku na nsia iba. Nutona kwithia wimu wau. Huwa waku kautua sibitali mwako diendangi. Ukesa kwithia wuma baa withibaya. Wita wenda kitali una wita broya. Noisa kwithia wina kwenda kubua. Lakini unu wa mandia no wawa uwende. Nutona kwithia wina dhina wa siana siaku. Ukethia wina dhina wa muse waku. Ukethia wina dhina wa kibeti chaku. Ukethia wina dhina wa muse waku. Lakini unu wende na umanda utethio. Ndwa iso kwa totethio. Nendo kuyati. Vinu wa muswani omaku. Na wambi omanda utethio kwanzi. Haila ya ilite. Ndwa si amen. Hata iwe Yesu. Manu komasya kia kibeti kiuka na mundu mukosu ndai wakaba. Aende iye na kuwa. Ndakameni woye tikite. Nani mwisi ndakameni dhayu wa mundu. Hata iwe Yesu. Miaka ya ende ya na kuoleka. Nundu ni wetite ndakame. Vinya ni umete. Mwi wake ni wende ya na kuonza. Kila kibeti chonza. Kila kibeti chande ya na udhelwa ni vinya. Ni kwidhi ya kimandi te utethio kwanzi ya itakwata. Na itaete utethio. Wamanda utethio wadhayo waku. Nziani itaete utethio mwi waku wende ya anakonza. Musi wende ya anakonza. Wea wende ya anakonza. Biashara ikita akonza. Nundu baiba nduna kwato utethio waku. Mwini ya inasiati. Yesu ni binya wakwa. Wikwacho wakwa. Wavakube onabakedi wakuiliata novete nanga kwa kundika kutia Yesu ni binya wakwa utethio wakwa wavakube ona kuke de wakuiliata novete nanga kwa kundika mundu wondolo manda utethio wadhayo wake nziani ekanziani ya mwe maisha make maende ya nakonza maisha make maende ya kukua haibu maisha make maende ya kwithia nandeko maisha make maende ya kwithia memomu nundu baloku manda utethio baikoko kwa ngai na mundu wondo manda utethio wadhayo wake balabe koko kwa ngai nutetheka musi wake nutetheka siana siake nitetheka wea wake nutetheka mundu wondo lo manda utethio nziani siangai
hata iwe Yesu mani komasia ona banini aendea onzete haendea hadhelete siana sikwende ya kwende no inywete nundu wakitia kumanda woma kwa mundu mwewu withi kolongi haikuya thina nikila kibedi cha withio wa kwenyu haikutabia nola mundu na wa withio wa kwenyu wani ukulia onende ono wosukowa kundu winotethio waku bayumi nini kwithia mundu mwene wa utabia kindu kika utethia kiiso kutethia nundu ndena beba wangai mundu atetheka kuma na nola wina beba wangai no mundu beba wangai eba na ena ndeto nundu waku ena ndeto nundu wa musi waku niboyo kethia na mwikio no kose ndeto ya obosio ukose ndeto ya kwikia dhayo waku vinya kumana na ndeto siangai hilo kunena na ito banduni ba hata iwe Yesu mama usu maisha maketa kudhukia maketa kwa nangika biashara yikita ano ubinge hende ando mando tethio kula kwingai no ubinge no kwenu kabi kwanza nanu makwasa ni wenukie musi no wanangike no keke wa ivule no muthike mukabika mutakwenda mana kila kisa musi wenyu ni tao na mukikimanda mwikimanda nziani itesi angai lakini mwamanda kila kisa musi wenyu ni tao hila mwamwende ya mwei ngai ni withi ena nsia ya ubosi ya musi wenyu hata iwe Yesu vai mundu unengetwe mwanya ni ngai na ndeto ya ngai nditu nengete mwana wo mando otethio bandu bange nundu wake ngai ne wa atumbie na atumbie na kitutia chake na atumbie na sura yake kuende tuimake na tuisiana siake tuimalondu maedhia yake vayundu tuekana na kumumanda na tukamanda sindu ingi bayote nungi na tuike kuamua tuasiati tuithi na ngai tuimanda ngai huchuku na muthenya mapinda onde no tumumandie ngai ni kana oneke mathayone maitu hata wa Yesu tuyesa kumanda sindu kwa nondo andu mandunia mamanda nundo beondola mamanda sindu sio lakini ona mamanda na nziasio mwiso wo withi anikio na kubeta nyamayo lakini munulo manda ngai mwiso wake ni bethe ana moyo mwiso wake ni bethe ana otanu mundu wondolo manda kwa nesa ni ngai nda sono kasia mundu ngai nda sono kasia nyenye ndiao na sono kete ende anuswe wambige ya TV ne wona usono chawe hekanda sono kasia nda sono kasia ngai vai mundu wamwe kwate ngai akamusonocha vai mundu wamu mandanga yake kata akamusonocha vai mundu wamando tethio wondo siana ikusoma kula kwingai ngai akamusonocha lakini twamandhi wondo siana ikasoma ndoni na matu some desia siana na maimi no tusome desu kainywa sikala kayuka nunu twaendi osome dewa nanu matese ngai masome dana mbesa si itena mumo wangai nikwithia twaendi o manda kulanga yutoma nyendina asa kuthio manda otethio andoni ni kuthuku lakini wale manda otethio andoni humwe kwatite ngai ambisia na ngai hata wa Yesu wambisia na ngai nukunenga nukutongoesya matambia maku valoka endela ukethia uende totongwiwe ni ngai hekutwa bala ukwenda uthi lakini wathi wiweka kana wathi kulingana nandu nimeokwikia imani nimeokwikia bandu takauma ona watu ikanu kauma nutonya kuma wina maumisie mango ukauma wina maumisie mamusi waku ukauma wina maumisie madhayo waku no muthi ni kuboya kula kwingai hala maumiwe nundu waku mando otethio kundu kuasambe wangai ngai akaposia ngosienyu na kamunenge muwo no muthi twikie angano na ngai ya kumumanda maundoni maitu honde hata wa Yesu mustalo suwasi ati mustalo wa miongoni na mwanzanzo meba nikana yuma na hundu mama wewe ambie kutetheka miongoni na mwanza na ewe uvo wa Yesu mande komasia na hewe uvo wa Yesu alika nguthune 18 ngamilia bau sisi mundu mukuli wewe uvo wao
Lumukuli yengewe. Mani kwa masia ula mama hewa chao. Imagine akudhioka kuoki vedike cha dhiokia. Mundu mukau kwa nanga sindu siake. Nundu ne wite ubo wa Yesu. Ai. Dada wa Yesu. Kwa nanga meza siake. Kwa nanga sindu siake. Kuta indo siake. Kuta sindu siake. Ate sindu isu sionde na siana angeka. Nundu ne wite ubo wao. Giza na be mundu kukwatia. Be mundu kukwatia. Be mundu kukwatia. Kwa soma haebelania kilungu chaka na mswa wa monza. Nendo manyati. Be ubo wa Yesu utonya kwiwa thayo waku kaliuka. Dumbe amen. Tiwe unzome abe mundu loku unzome abaya nzisie. No nzisie neza nikanani kwate binya. Ata we Yesu. Be unutonya kwiwa ubo wa Yesu thayo waku ukaliuka. Mundu wonde ula wewa ubo wa Yesu ndesa kwikala ndakani hingi. Na wewa ubo wa Yesu hata wewa ubo wa Yesu na ukwata ndisa na muikio. Bauni bokindu cha emeye. Be mundu bangu tabi obo wewete we mwathime lakini muikio ndwe nawo. We nuka utekindu. Ata we Yesu. Ubo wa Yesu ndwe ka no koswa no katethia mundu tena muikio. Nzomeba u. Avelania kilungu chaka na muso wa. Avelania kilungu chaka na muso wa monza wasiata. Ne wiyete ingi muthenya umwe. Ne wiyete ingi muthenya umwe tawa umundi. Achasia ndeni wa Daviti. Etina wa maundu etina wa evinda yasa. Otondo kwa neni wembe. Umundi ethe wano kwiwa wasia wake. Muikomye ngosi enyu. Alama azeba amen nando anini muno kumanjia swange mo mitengo. Ende ndo mitengo ndo asi amen. Mandi ko masepe mudanga iwiyete tamudana wa umundi. Alamu tusia ise mwikala mwisi ati umundi ni mudana waku wawe wakwiwa ubo wa museo. Wakwiwa ubo wa tangio. Ubo ula ubo asia. Ubo ula umasia nai. Ubo ula umasia mwau. Na wawe ubo na wawosa. Wale akumya ngoyo yaku. Ngainu kuthio kutangia. Israeli la mwomisia ngoyo. Hila mesili tokuya ningai. Hila mesili tokuya kutaikiwu. Mesili tokuya kutaileu. Hila mewe mawadho mangai. Na ingi mwomia ngosyo. Ni mala ile kuiwa kila ngai wanene tenamo. Na maandiko masia makwiye kula mayabi kelandi ya wadho. Uda nesira wara kwa kigamba. Ai no. Ekela babu. Ina maiwe uni. Na maiwa na mali akukwatie. Nwizi be kwiwa na be kukwatie we. Be kwiwa na wewe wili umyango, wili ubingwa ngo yaku. Nenye ni moyo mundu kabingwa ngo yaku. Mundu mukoila wewe obo wa Yesu wabinguye chao. Ngo na bingwa ngo asya nienda nithi. Hila wewe Yesu no obo asya. Asya ngudinga bo ni Yesu. Hila wewe be andu makwatie utibo. Wangu ya Yesu na mabo. Asya nyenyo nyanditono dhini aba. Nikuma nenda kame miaka 14 niwona aise sindu syakwa. Na gitali ni maemiwa ni dhayo wakwa. Ni maemiwa ni mwe wakwa. Hekano kila nundu niniwe obo utonya kwa basa dhayo wakwa. Niniwe obo musio. Niniwe obo wangai. Hekano kila nidinga kite. Utibo wangu ya Yesu ninisi ninguboa. Hata we Yesu. Hasa be mudana wiyeto ningai. Humundi ni mudana wa mundu musi wake kuboa. Humundi ni mudana wa mundu siana sake kuboa. Humundi ni mudana tuyeto ningai. Nikana tukone kila wendete na madhayo maitu. Humundi ni mudana usobi tu ningai. Nikana sindule tu manda. Hikebi kabikia ukwatikana. Nuto na kwivya wina miaka mbinge. Ndini wadhayo waku. Ndunu wa kila kikume asya. Lakini be mudana umwe. Ambao ni wani mudana wa umundi. Ngai wiyeta nundu wadhayo waku.
kuno thiokwa nito ukothika ila momi siangome we one ni mathikiwe ila momi siangome we one siana sione siakwie ni momi wane nzoka na makwa ila momi siango siome we one mali akwiwa mewa lakini mali okwatya na mali akwithia na mwikio nimekiwa maundu mathuku kuya we one lakini ni boya muthenya wa umuthi ukethia ni muthenya wa utangio thayuni waku ukethia ni muthenya wa kibindu gikaume no kone cheni cha mwai hata iwe Yesu wando soma bwithe othe tu no kona kila maisi ila mewie wasia wangai makiti ya kumya ngosio mathayo ni waiye metho imaku ndo akwata mundu wa gubangula nyene ndanambo kukulia kindu wina miaka tola mundu umewekalile vaya mbethisaida miaka miongo na nyanya miongo 3 na nyanya nikana we wasi ati nekala muno na jao na ngai mando kwa masia mundusu akwawa akaiwa bau na aiwabu mando kwa masia muleka hoka na kulua kiwu na amina kulua kiwu ula walikawa ambeni waweka hata ondo kuilio munde ondo kuiliata nindo nyokwata sindu sia kwa munde ukatiwa ungine utonyo kwata sia kengatiwa kila mundu ana muthana wake na ngai ondo Biblia ya sia pe muthana wiyetwa no he muthana wiyetwa ni ngai na nyawo muthana ni sebe mundu wiyetwa muthana woni ngai na ende no kuthi kuikia ndeto ya ngai ilango utabia mandiko masia mwikio ukanundu wa kwiwa masome mustalo usibala with yawe ibuku ya alumi kilungu cha 10 muzoe 11 nikanangu tethia ila ukwiwa ndeto ya ngai ikinenwa yinenwa nikana yake mwikio wako kwa wale kumyosa wale kumibingu ya ngoo yako mwikio wako ndwesa kumbeka mwikio wako ndwesa kuyana mwikio wako ndwesa kwithia nawo mwikio ukanundo wakwiwa ndeto nundo wakwiwa kilanga yukwenda wewe soma alomi kilungu cha 10 musoe 11 wasiata kwa u mwikio ukakondwa kwiwa mwikio ukakondwa kwiwa na kwiwa kukakondwa ndeto ya Kristo na kwiwa kukakondwa ndeto yao Kristo wendo nzungiewe kwiwa kukakondwa ndeto yao baike ndo kingi kikateja thai wako ya ndeto ya ngai na ndeto ya ngai niyo yakamwikio baibo ndo sia wana mwikio mwikio ukawewa ndeto ya ngai na kumyosa mwikio uilika na yu mwikio walika wikunenga kosa itambia ula atekila ukwenda akula kwingai hata wa Yesu mama huyu ila wewe ndeto ya ngai mwikio ni wekiata ni walikile na ila walikile asiati onende Yesu ndembona onende anje mubikia nyine ndane thini kite chao utibo wangu yake na nini singwe kata hii na mama la waendie maandiko masia Yesu aina adhiulole kitu na ndo ingi maendenga kumusukuma Yesu nedugeze kutabia kindu edugeze kutabia nundu nikanao manyate mwikio wende anotethi munene thayo ni wa mundu andu onde ala maenda kula kwa Yesu matai na mwikio mayabo Yesu akuita binya wobo sia mayabo andu onde ala maenda kula kwa Yesu ona mena aku ni maadhika akumo nundo mayai na mwikio ndo asi amen kuna zona kwethi atu ya ingi batu sweta nyumbani ino nange makweto to sisi akuya televisa nini nange makweto to edukesi akula mae ukethi otona unutena mwikio no kosa ndeto nangu nena na akumunane wa omone winuka na mo wa umaku winuka na mo dhinyo maku winuka na naisiaku nundu nduna myosa na nduna ikia kana ni tonya kwika kila ya ile
kwika thayo ni wako niboya ngai akake thayo waku na mwikio waku kwisila ndeto ni yake niboya mwikio waku ukakike na ndeto ya ngai muthanani wa umuthi nikanoke nuke na sindu ciaku ukenuke na mwathimo maku isitwa ni ya Yesu. Velania kilingu cha 11 ya muso wa 6 wazada na vatemu ikio napatemu ikio kuitonyeka kumwendesya ngai aitonyeka mundu kumwendesya ngai nundu ula ukakwa ngai muvaka etikileka na evo nundu yuka kwa ngai mama usu etikileka na Yesu evo na nubo asya na ingi kana numanenga etuvi alama mumanda na numanenga etuvi ya mama usu yaenda kama yake yungame. Amen. Wembe wiyake weunike mwiko na ni live mukambiki ya vinya Mando masi ati nena welewe kindu ba etubi kwa tungila mustalusu na vatemu ikio kuitonyeka kumwendesya ngai aitonyeka mundu akamwendesya ngai una wisi ukwata kila ngai ukwenda wa mwendesya imukulie mwendata yini mwendata kule mundu wendata wa mwendesya ngai natiku mwendesya kwa nzengi kwa mwikio nukwata etubi ya thayo wako kibeti chucha mwendesya ngai na chao na mwikio wacho ila chewe ndeto ya Yesu no boasya chasi ati nye nditonya kuthina ingi niminie sinula ni nasyo andu mamba thukiyu ende aina museathi ende aina ibetingi cia endo nake ciathi ati waheweka society ya mumena andu mamwathukia ati waheweka ila wewe ndeto hosa vinya thayo ni wake mundu wonde wigwa ndeto ya ngai na kumikwatia ni mwike ya vinya ata we Yesu mama usila wewe mwikio wake wombika na mwikio wake wa mwendesya ngai ila waambie kuthi ila waambie kwika hatua yambe ya keli ya katatu mwikio waambie kumba ukusi wake ila mwikio waambie kumba ukusi wake adi ambie kulikanga kati wandu hatesi akamubikia Yesu ndi kia ila isi kumubikia Yesu lakini ila waambie adi Yesu kumando hali kapitite asukumitwe ichao asukumitwe nilande tuwiwie na asukumitwe nilayo wake na asukumane muhuni mwikio wake asana kwata utibo wangu ya Yesu ningo kwata itubi yakwa ni chao kiyoko ni chao monde asa itubi yakwa nenda kama yakwa yungame itubi yakwa ni aibu yakwa yume itubi yakwa ni madhina makwa maume no kanina na mundu mwanani wa monde endi ano kwikia mwikio kukwata nguwa ya Yesu no kwata itubi ya thayo waku we nyendiao na kindu gini ninacho nao yukwa tungelela muso swingi na vatemu ikio kuitonyeka kumwendesya sidukisa ngotabya kindu ila abalamu waiwa nengai uma na heke mwikio wake netonisi ya ngai ya uma akwatie etubi ya kwitwa ithe wachao ithe wa mwikio na ithe wa mbai etubi yake ya kwitwa mwathime etubi yake ya kwitwa nundo mwikio wake ni wa mwendesya ila ngai wa mwiye huma na ase ni nguma onende akula niende ndie simundu onende akula niende ndie singa komaba onende akula niende ndie singa yaba ila mwikio wao ila wewe ende twesu ya ngai na amiosa na mwikio wali kangone yake na ase muya ine nguthi onende ndie sinende taba nini sindu mbeni di bandu bathuku onende ani bathuku ningono sio waku ila wewe ende twesu naomba ni wakwaje tubi ya kwitwa ithe wambaye mbinge we tubi ya kukayo sata minu gilila muzaluso nundu ula ukakwa ngai muvaka etikileka na evo ngina we etikileka na ngai evo na ingi kana numanenga etuvi alama mumanda kai numanenga etuvi alama ekata kibeti kila chamandi obosyo ni chakwati obosyo etuvi yacho ya obosyo
Nyandie siwe manda chao the nane womondi. Nyandie siwe manda nanzia iba. Lakini noka ngutabiati. Wamwende sengai. Kwisi ya mwikione waku. Nudhi ukwata itubi yaku. Nudhi ukwata siana siaku. Nudhi ukwata utangio. Nudhi ukwata wea waku. Zia siaku nisi udhi ubinguka. Ninena isitwani ya Yesu. Neto ino ukamyose. Nekaete mwikio. Na kuisila mwikione waku. Ukamwendesi ngai. Na maisha maku ngai akamabindwe. Hii kitu imenishangaza, mimi sijawahi kuisikia. Ndio na napata ule ufunuo. Yani itubi ya mundu yuma na anakumwendesi ngai kuisila mwikione. Sindo sio ndai lo manda. Mwikio wako mwendesi ngai nukwate itubi yako. Onenda we manda chao. Onenda we manda kuthi muingo. Mwikio wako wewe ndeto inongo utabia. Nyendino kanandeto siakwa. No kanandeto sianga ila sidayo. No kanandeto yangai. Hila umikite yuluwe sito yake. No kanandeto yangai. Hila itona kwa sadayo wako. Itonya obingo anzia. Na wewe kise ndeto ino. Na walolo siango yako. Mwikio ni ulika. Na mwikio walika. Nuku mwendesi ngai. Na wamwendesi ngai. Dayo waku. Wikedi ya ulaingi. Dayo waku ngai nuku useovya. Ngai nuku ile nzia siyako. Ngai nuku ile musi wako. Ngai nuku ile wea wako. Wewe ndeto ino. Na wale yako miango yako. Maisha maku ngai no ama bindu iye. Mama ayewa na hasya nyendi kwenge. Nyendi ande yako tuika chonze. Nyendi ande yako dhekwa. Hasya emwa Yesu ni waboisye. Na kwa nongubo. Hata we Yesu. Nuta ya kwethia wewe ya mundu ngai wa mutethisia. Weki hata wewe ndeto ya mundu su atethiwe ni ngai. Wala kosa ndeto Yesu no kaka mwikio wako. Nondo bose umakula kwingai. Wendese umakula kwingai. Ondo ngai wambendese umunde. Na kuwete kila nukwendeswa. Nutonya kwendeswa nduni onge. Tilasima wendedwe takwaba. Ngai nutonya kwendeswa bisine waku. Nutonya kwendesa kula kwimukau. Haka kwendesa kula kwimwemeu. Haka kwendesa sianani siyako. Haka kwendesa nyauni maku. Nondo bekinu wikie. Wina mwikio. Waku mwendese ngai. Na wa mwendese senga ya kaunenge tubi yaku. Hata we Yesu. Mama eli kilia ndoni. Na asemwa. Ndizo no bya no mama sesema una wenguzukumanike. Uma bawe wende teku. Na mimi bya mundu wa muonie wa mwisi. Asema mama ono nyunga hano mama adhukia. Kumbe kumadhukia kwake ni kuseo byanzea habite. Ando ni matonyo kwadhukia nundu akwithia wilia thina. Lakini makwadhukia tanzia yalekele kula kwingai. Ando ni matonyo kwadhukia nundu imesi. Mi ando ya kuni anangikie. Musi waku ni wanangikie. Lakini nekutabiati. Mekwadhukia ni kanobika. Wala elobika. Ukiita utibo wa Yesu. Na ukakwate wendesyo wangai. Hata we Yesu. Na mimi ba mundu wa muonie. Hey andu ni mwese kibetikine cha kwitu. Lakini mwa keitonyeka kendo kicha wa yetu ikese. Ila maende na kwadhuka kibetikine na udhengea. Ila maende na kwadhuka kibetikine na udhengea. Ila maende na kwadhuka chende kwa sene ndo tibo. Onende ya Yesu ndambona na kwa tangua nyandile obo. Ni matonyo kwadhukia. Lakini kwadhukiwa kwako kukutuaita balabe na otelio. Balabe na wabosyo wako. Osa wabosyo wako. Ni mudhanya wako wa wabosyo. Ni mudhanya wako wa kukilwa. Ni mudhanya wako wa utayo. Ni mudhanya wako mwona ngai. Ai. Bwana Yesu asifiwe. Hata wa Yesu. Mama adhukia. Matesi kila maadhukia itani chao. Ve mundu lati jasindu siyake. Ve mundu lati jasiana siyake. Ve mundu lati jambesa. Ve mundu lati jamionda yake. Ve mundu lati jaingo siyake. Ve mundu tolo lati jamutoano. Mama adhukia matesi. Kana maende na mkumutedesya. Ona maumenane kutedesya. Mau kutedesya. Kubikia utedhe wako. Ona maa kuadhukia. Ni kutedesya. Mau tedesya. Nene mundu mwene kutedesya. Mau tedesya ubike
380 waiwa ni mundu wa umwicha bau Yesu okie na mukula wikata bawe hamu ya Yesu nyandie na mundu mambete ba makita undia eka ngutabya kindu ona mautia mwenda kautia ona makwathukia mwenda kakwathukia Yesu amuyate amukulia nukwenda oboa ambe wala mathina wewithi anamo ndiye na mbesa ndiye na mundu mbese nithinga gato obsini uso nithinga kunanga kwao nyandie si mundu mbese Yesu amukulia ingi nukwenda oboa amana kindu niketi kila nisoete hata wa Yesu amana mundu uti mundu wa kawaida ati alama mbeta makandia ba ukombu mya thinani wa miaka 380 homo ukombu mya ndekoni ya miaka 380 hasa Yesu ni ngwendo bo onende ndi kandia neno nyani ngwendo bo Yesu ameosa moto wako winuke na be mundu kwinuka na sinu syake omonde ni asabe mundu kwinuka na sinu syake miaka 380 tia mana Yesu nukuka thayuni waku na nukunenga itubia thayu waku shalada bades Yobu kilungu cha miongoli na ila musoa miongoli akenda ila makagwicha ndi ukasya kwikokilwa that is my best part of yani ule mstari ninaupenda maana kwanza nimeendete mno ila makakwathukia ila makaulecha ila makaudhekea ila makasendu ikindo ila makase wimana maana kwa masiata ila makagwicha ndi ukasya kwikokilwa ukasya bekokilwa na mundu wina wenyivyo akamutangia tangiwa ni Yesu monde wewe kiwe nibina yako yakokilwa wewe olile nibina yako ya ulilikanwa wewe makwikishe nimeodhio komanda lazima leo mtu apone homo na mundu wa alobo hola kwigwa kilango mutabya na mwikio wake uyombeka ndako niko dhikuma musine wako hela ukwigwa kilango mutabya no kwasangaini wanena nako hekanila tesino syako hekanili ngose hekanili ngakwate utibo wa Yesu ninesinya ndiye bibauna nume mana nutonya ukabauda ili noko umemana nungi na ume na kendo nungi na ume na mbesa syako nungi na ume bana wea wako nungi na ume bana siana syako hosa kilo kwenda nyumbani ya ngai hosa kilo kwenda hosa siendo syako ngai ya nasema hosa kilo wea siya nyumbani ya ngai mudhanani wamo nisitwani ya Yesu Yesu asifiwe mama asiate ndiye so ndonge yu nyene bikia mweso we mundu wabikia mweso na ndai soma na ediata ndato eno niyo ikudio kumya mweso osubala uwe homo ndetwine wawadhi wae mweso wao na mweso wa mundu niwe mwambilio wao ndoko nange mwe Yesu moko ila wabikia mweso na omba wabika mweso umba mwikio wako ndukarada kubika mweso tena chao nundu wabika mweso tena mwikio nukwa ndule okwe we tabia mundu mwe nukwa onenda breathe kwa ukatembea mundu wakwie ada wa Yesu tuyuni ndio kuthikani kana tumane wakwie Israeli maisi ate ithi twe mabende momo ithi twe mabende chao mabende momo methe ama mundu wekiata na kuma mabende momo metha lakini maisi ithi twe mabende momo nundo wa mawesilomo
alama mabikisie muthia na alama abikie muthia bandu kwa kumuikia mwe Yesu mae makumuikia na mathayo mo mekala mabende momu niwo nimekwima lakini ni mabende momu nimeodhi weani lakini mabende momu nimeodhi kanisani nimeodhi kudhaidha lakini udhaidhi wao ni wa mabende mekwata. Mama asiakanithi habika hakwatangua ila wakwati umandiko masia na kama yake yekata yangala na kama yake yekata kukwata ulotibo akwatie Yesu ewa be kindu chathi akangutabia kindu ngai ende agwire kindu cha kila mundu na wale akosa asioka nacho. Yesu aumie hena bina wao bosia na ndola maibu akubina bai mundu waosa kindu ende kibetichula cha mukwatiu Yesu ewa be kindu chakwa chauma akulia no ula wangwata amandiwa mararo mwe wewe wikulia makulia mawando maingi betoba hamyanya ndikindu kukulia kitende sikila kiende bebinya wako wathi peke ndo numia na chakula numia lakini ndina choyu ni ndoma na ula wosa no mama atata kuimila hebi dhanya nundo wenda kwenda angewasia Yesu enda kwa totibo he mila ha hewe ekane dhie idhi undu itaine dhi mbora ndakama yakwa ni ungamie maundu ange ni sawa amu ya Yesu ninoka ninya na kwata utibo binya ula wakuma walika kwakwa binya wanga yukaliketha yode waku binya wanga yukaliketha yode waku kindu kilokwenda kikalike umunde hata wa Yesu amukule hata we hamu ya niweze miaka Yesu 14 ndio ndo ndaona ndio ndo ndaika sindo siakwa naye nazo ni siaye Yesu amosise hamu ya mwa mwikiosu waku ni watuma maisha maku maseuba haleluya amu ya binya wako ola wathi na gotimana tichao tisise mundu mwetimana mwikio waku kula kwinga itimana mwikio waku nuthi usia mwikio waku nuthi usia na siati mwikio waku nuthi ukusiaya sisa mundu mwe mwikio waku nuthi usia Yesu asisi kila kibeti na akisisia ona mundu kweli nubitirita maisha momu na kila wako atoa mundi onende ani na asia bena baita itune nundu umwe waito ula wambendesia ni wabwa humundi nde umabana kwitikwa ninda kame nundu mwikio wake ni wamubosia ni kaile sitwa Yesu nundu wathayo wako mwikio wako ukamwendesya ngai ndoka kwate baraka siaku ukakwate utedio wako mwikio wako ukaubosie kukwata ngwa ya Yesu na chao na mwikio kukwata utibo wangu ya Yesu na chao haimo ndo kwata utibo wangu ya Yesu ena mwikio akalea kuboa ndebo lakini woka ona wamekwata utena mwikio ni kuyanduka atetheka ukekala na kuitanda kame ukekala na maskini wako ukekala na kutwiki wakwako ukekala na medho imaku nundu wakwatie utibo wangu ya Yesu tena chao tena mwikio uthenomo na atabanasia try kuyetheo kuyatomia na atabania na ndingine ni semi oliga na kila na atabanisi na sosila na atabanisi ne yandu ate mundu hake akwate skati yakwa na mama omwe asete kana kamwe na ndakitale makamwe andaka itaba kange jise kwa ndia ndani kana tugenda kaitaba na nusi aita kange inde hokie na mwikio asia ndeto Yesu mamu atabania ni thinga kwate utibo waskati Yesu yake wasia nini sabe almonie wi utumanu
lakini utuma nunu uteza sia mundu wakulize kibeti kiki kuyandu magwara skati kwani unawagwara yichao mama so okia akwata ibu yake ya binguka ongela siana inge ile hata we Yesu nundu akwithia okia hena chao sindu ni sio tumanu sindu ni sia chao lakini heke ya mwikio hasa ndakitali ambia nyandika asia inge lakini ndetu Yesu ya atabanwa ni muthukumi wa Ngai nina myosa na ndiyaete mwikio niomba mwikio wakwa ekanithinga kwate no se wobo sio ena siana ingi siana sio kasiana wendo kwate siakuwe ndukwate siaku ndwenuke na kila wesiye ba ndwenuke na sindu siaku ndotonya ukanyumbani ya Ngai ukenuka moko matekindu umonde ne muthana wako ene andu myango yaku no thi utetheka ene andu myango yaku no thi kwigata na nene sebe mundu wibandu bikite ukwase Yesu keka tuno ni boy keka tu mwana wakwa keka mutumia wakwa keka mume wakwa keka kisio kichitu keka siana siakwa mwei keka naikomena na binya waku we mundu wina kiyo cha muthemba sungone yake ukwase Ngai nyeni newe neto yaku hila iboasia hila tangia na nutonya kwithia na wina ene utamuosa Yesu Kristo lakini mwana wa mundu wiyeto nono waku ubingwa ngoya yaku umwitikele Yesu halikedhayone waku hakaete cheni chake na amina kwete cheni chake kibindu chonde nikikuma dhayone waku hata we Yesu yani unongi na mundu haeke waamusi wamuwewe weka ni amaundu maingi no kuamua wasio yithi undu itaigata nundu ona wale ya kuamua mba andu no maende na ukuthekea no utiitwe no wakwato uile cha uyosonge no utiitwe miaka no isongete wetiwa nginende kuja mundu wetiwa nginende no ngolise mundu wa wenya mangi nyende no nginaba mundu akiliasi ati nyene na alea kunyama nyene na alea kuonewa nyene na alea kibungo ki nyene na alea kuitwa mwene nae hekanike uamusi wa thayu wakwa nikananga yandethie utekiti unyenda dosu na utabia nyendi so kutethia no ngina ngo yaku ibinguke no kwika uamusi wa thayu waku umwe Yesu nyene nathi ninaendie baibalo ndathi na amando tethio nziane inge na amando tethio kwawe indi umundi ninoka kwaku nitetheke ate we Yesu ulaute asia mathiko akanenga nethayo yaona Ngai ulaute asia mathiko akanenga nethayo yaona Ngai ulaute asia mena Ngai wina utoni wote asia mathiko haka unenga thayo haka unenga tumia thayo waku ona Ngai ulaute asia shakadila dabos akanenga thayo ona Ngai ulaute asia waku Yesu ena utonyi wao kubosia ndeno kwiwe neto ya ubosia la nete dayuni waku neto isuni kudio kubosia mwanane wa monde ulaute asia mathiko hena bata na musi waku munenge musi waku munenge biashara waku munenge huduma yako munenge lele siana siako munenge ngoya kualike na halikano kwete obosio halikano kwete cheni
mwathani alikana ukwete dayo walabate dayo Yesu nukwete dayo walabate na wikwacho Yesu nukudikwete wikwacho aiba mundu nukwasa Yesu ndevye aiba mundu nukwasa Yesu komana na dayo wako ninokanikita utibo wangu yako ninguikia nutonya mwikio wako ni wacha ni kuiwa ndoto yako mwe nenge tubi yako mudhanani wa munde nenge tubi dayo wako nenge oboso wa dayo wako mwikio wako ukakwendesye nangai wako ukabosye dayo wako we mundu wenakio ni moyo ukile maoni mako onala mwiba mana ituku ikwisila television nini ala mwikwa TikTok na kwa YouTube hendewe ba unyumba kwako ukila tu ukile moko mako niasa kila mundu ngama moko maone mako nokukida moko mako mbewangai umuye muye mwikio wako ukanenge tubia dayo wako makadelele shatabadina la dosa ukida moko mako kula kwimuye muye nenge dayo muye nenge waso wako muye nenge mumo muye nenge mwambiongi muye nenge vina wako ni wadhanile muye nineta vina wako nineta otedio wako nineta osio wako shalalolele basataya shakalila na basatelelele makatayanda la badashotayande sikatayanda lolo makaturi bahando shihila siketelela bada makataya seketeleri adama kaluso shikatayada likabarada shakachaya seketelele leba kadima da bakadaya yakatela binazaya reketelele binarada zaya shela dada nenda ukile moko makumbe wangai neto Yesu na kuete ya mudhanani wa mudhini ya nitie ikatebya dayo waku na maisha maku maka alioka neto Yesu na ya nitoetie kwa kamusi waku kuungamia musi waku neto Yesu na ya nitoetie kukiliasiana siaku musi waku musee waku na uya waku kibeti chaku biasala waku neto Yesu nyenenda mundu nukwasiate mwikio wako ni wombwa ni ndeto yangai mwikio wako ni weki wabinya nienda ni mwika ile mwe yulu adayo wako nikana akambosie ninewe nuboasia na ninguikia nukudhiumbasia nienda nikito tibo wangu yaku Yesu vingu akanya wako mwe Yesu ati nienda nikita utibo ninadhi na miaka mbingi ninaona wa miaka mbingi nenda kuwa mundu boyete mundu kuia dayo wake mundu kuia siana siake mundu kuia uya wamoko make mundu kuia ubisi wake hukwase mwei ndiye kala madhinani ndiye kala kukoba miaka mbingi ndiye kala ngwiga nando miaka mbingi ndibingi itwa nyumba miaka mbingi ndiye kala ndio yanesa miaka mbingi mwei wako ndombi wiyatei ninoka mudhanani wa mundu nyumbani yako nikita utiba wangu yako mwei wako kambosie ngenuke na sindu siako ngenuke na dayo wako ngenuke na mali mako ngenuke na sindu ilanga inaisye sindu ila saumia mokoni mako mwei wako kandongesye ni mudhana wa utungeswa ni mudhana wa utungeswa nina moyo katungeswa nengai huduma yako ikatungeswa nengai wito wako katungeswa nengai dayo wako katungeswa nengai uima wamwi hukatungeswa nengai shale badaba yande likata yanda la badaba jedletika tulia ribaba setelele makata yanda la badai zeketalila badaba kuna mtu anaenda nyumbani na vitu zake kuna mtu anaenda nyumbani na mali yake imani yako ikijengeka maisha yako haitabaki kuwa vile tena eka bara tulitoze yeke labara matulabai zakata yanda la lalata yeke tele lalina
katayanda makazuzelele be mundu atatiye obingu sya myomo nanonzi ayesye be muomo obingu ete ngina ni wabikia mwiso muomo sundo ayese obinguka na ni wewe ndeto isu na mukiyo wakuombeka muomo suno odhi kubinguka isitwane ya Yesu muomosu no odi obingo kaisitwane ya Yesu muomosu no odi kubingoka hisitwane ya Yesu Kristo. Oh shalada benados katalida dabos. Nataka tumwabudu Bwana kwa matoleo yetu. Tuko na nambari ya sandaka hapo, wale mko online ven namba isu unengetwe bau ila waile kutuma ndembo yako bau na nenda ulike mubukoni wako wose ndembo yinabinya ndembo nzeo ya kumwendesya ngai ila abeli waumisya ndembo abeli waumisya ndembo nzeo kula kuingai na ya mwendesya siukini wamanie ni oswa ni ngai ndembo yake ni kwithe ya mwendesya lakini kaini ila waumisya ndembo eta mwendesya ngai yake ya itikilika kumwendesya ngai ni kumini kana sindu syaku no kwata na odhaidi waku no kwitikilika nenda ulike mubukoni waku wose ndembo nzeo itonya kumwendesya ngai akabingu wa muomosu hakaungamya witiko wanda kame hakaungamya wao waku wose ndembo nzeo alamu utusisa kwa YouTube na kwa TikTok na kwa Mutongwe TV na kwa page ya Bishop Lazarus osa ndembo ya kunzeo na kila mundu ibane nda wose ndembo ya kunzeo inotila tumasia ya kawaida isu nitukumia lakini nenda tuambe kukwata ndembo ya kumuya muya yate utibo wangu wa ya kwa mwikio nitwa ukwata nuliga mubuko kwaku nikana wose ndembo nzeo ya kumuya muya yate ndembo ino nina mwikio kwaku kana ni wathi kundethia na ni wathi kumbekanesa nyandiuma bande na sindo syako ninalea umwe nenda kwata wendesyo wako likamu bukoni wako wose ndembo isu aya kwa Mutongo imeanza ni manenge namba noti Mwanza imwe inya nyanya noti dandatu alafu noti Mwanza imwe inya nyanya noti dandatu bauni basa ndaka ya kuotoma no ne kobika nimwambe wandu mai Mutongo TV na umonde mumya ndembo mbinge mbe wondo mumazanundu ina murabyo obo useo wa mwe nitongelele ingi noti Mwanza imwe inya nana noti dandatu 0714 888 066. Sini sawa? Tumesikia? Aya, naomba ushike sadaka yako. Hii ni dhabihu ya kumwambia Bwana, nimeamini neno lako ambalo umesema kwangu na nimechukua hatua ya imani. Wacha niende nichukue vitu vyangu. Sitarudi nyumbani kwa kuvunja damu. Ninakataa. Leo maisha yangu ikabadilike. Uiweke hapa kwenye madhabahu, kwenye hiyo box. Na Bwana akubariki. Ni mudhana wa mundu wako boswe ete ndembo siyaku ala mutuma mutume nikanato ende na odhaidi witu muyete ndembo ala muyete akanenga nezayo yaona gaitaku ola ote asya madiko akanenga nezayo yaona gaitaku